ngasih doang ya tanda tangan coach yang dapet dia. Gue yang MC gitu. Kasih dia. Iya, kalau sampai seminggu ini gue lihat ada di eBay, gue tutup lo ya. Tiga pertanyaan. tentang pertandingan hari ini. Dijual. 대해서 소감 한마디. 우리 선수들이 lihat dong. 우승까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박 들어가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨 이런 놓치는 게 결정적으로 치지 않았나 생각합니다. Para pemain bekerja keras. Memang pressing depan juga sangat baik. Tetapi karena tidak banyak waktu untuk latihan, sepertinya banyak kelepas man to man. Jadi mungkin penyebab kalah itu yang mungkin di situ set piece. Tadi coaching tampak kayak gregetan gitu, kayak megang kepala terus udah ini. Mas Budi, ternyata kita masih ada satu tumbler. Iya, ini kalau nggak pulang-pulang, saya rasa dapat semua tumbler satu-satu. Karena 오늘 아까 뭐 경기 보시면서 머리도 막 잡고 막 하셨는데 좀 보실 때 좀 어떤 ketemu lagi 느낌이세요? tanggal 25 ya, Bu. Ibu marah tapi tetap datang. 안타까운 점이지. 사실은 Hah? 세트피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클로베트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고 Ibu sabar, 결정적인 순간에 우리가 골 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 Kenapa 그런 부분이 nggak 좀 ada proses? 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 semua ada 부분인데 waktunya. sangat disayang sekali. Ibu. Sebenarnya nggak perlu kita kemaskan gol lewat Saya set udah piece, ketemu sama tetapi semua kemaskan gol karena set piece cowok sepertinya. berkisah lawan. Mungkin Hari karena ini pelatih ketemu Patrick ibu-ibu, nggak udah punya ketemu, banyak ayo, waktu udah. untuk latihan set piece, jadi mungkin alasannya itu ya. Pertanyaannya, Mas Budi. Memang kita juga bisa cetak gol di awal, tetapi karena nggak bisa dimanfaatkan dengan baik, ya mungkin ya itulah yang mungkin menjadi penyebab kalah gitu. 어떤 점들 좀 고쳐야 된다고 생각하시는지. Pertanyaannya adalah 내가 볼 때는 그냥 시간이 좀 부족했다 그런 느낌이 들었다고. Yang coach rasakan hanya satu ya, tidak banyak waktu untuk latihan. Timnas bermain terlalu naif tadi, coach. Kenapa? Timnas bermain terlalu naif, terlalu terbuka, tidak ada organisasi pertahanan. 조직력이 좀 부족했다고 보여지는데 좀 어떠신지. 그러니까 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조직력도 부족했고 또 바로 모여서 세트피스 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까 호주한테 당하지 않았나 생각이 든다고. Ya itu maksudnya. Kenapa kurang organisasi? Maksudnya kurang baik dalam organisasi, kenapa? Karena ya tidak banyak waktu untuk latihan, dan itu pun sama ya alasannya kenapa kita kemaskan gol lewat set piece sama juga. Terkait kompensasi sama PSSI, apakah sudah selesai atau kalau masih ada yang belum diselesaikan kompensasi sama PSSI? Kompensasi sama 카페에서 감독님 보상권 다 해결했다고 하는데 어떻게 해결되신 건지 궁금하다고 합니다. 그거 나중에 다시 얘기하겠다고. 다시 Lain kali akan dibicarakan lagi ya mungkin ya. 완벽하게 해결되진 않았다고. Belum diselesaikan dengan sempurna. Dia terakhir tidak dipanggil pemain yang langganan seperti Asnawi dan juga Witan. Bagaimana, apakah itu termasuk dalam faktor? 아스날 일단 보통 항상 불리던 선수들이 안 불렸는데 그게 혹시 요인이 된 건지. 그건 뭐. 땡큐. Thank you. 땡큐. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.